Chamgei tupchosyekchuk en Yahshua Messiah. Inoni ko kanetisiet nebo somok yekisibi yekirindoitoi tupchosyekyok kou chebo kanisetab Mount Zion Seventh-day Church of God ak the New Jerusalem Seventh-day Church of God, betusiek chekikuren Bible nebo Kalenjin betusiekab igorwek. En kanetisiet netai ak nebo oeng nosome sicheken en link neondoi en ng'wony kototom iker, ko kitok kele tupchosyechuton kirindoi betusiechuton kosomoni sirutik kuren Ingereza out of context, yani somoni sirutiet walit akotesen maunet nenywanet akomong kanetisiet ne inicheken en sirutik ko kimakisir. Kou kikiker Bishop kosomoni kitabutab Ezekiel kurgat 20 kosomoni 20:11 kole ng'ololen yuton ng'atutik 10 lakini momi yekasir ng'atutik 10 akotwalda 19 kole ng'ololen yuton kokikile Israel korib ng'atutik 10 lakini momi yekasir ng'atutik 10 ak yeityo anyun kotwalda 25 yetou kele mi kasar nekikikochi lokab Israel ng'atutik chemokororon chekororon kole ng'atutik 10 ko chuyachen chemiten igorwek orit kole kokikikochi kora en Sinai kokonu Musa. Ng'atutik chuyachen kakisir en 25 ko ng'atutik achon? En 23 koboru komie kele kinerekyi kamuktoindet Israel amun kiesio korib ng'atutiet neking'at ichek en Sinai akong'at kamuktoindet kole sere Israel koba bororiosiek. Akomwa amune 24 kole amun morib ng'atutiet nekang'at icheket kingomutu en Misri. En 25 any komwa kole wherefore en yoton nekiyakon kamuktoindet Israel koba bororiosiek kobo kotuiyo Israel ak ng'atutik chemokisobe. En kanetisiet kora nebo ngekitupche ko kitok kele en kutitab Yunanik ko ng'olyot nekisir ng'atutiet kekuren nomos. Ko ng'olyonito ng'olyot G number 3551. Ko ng'olyonito en Ebranic ko ng'olyot Torah, ng'olyot number 8451. Sicheken en simoit chekeuchu kotinye inde yote internet ak isir ile H8451 ko ng'ololi kone, ko ng'ololi ko Torah. Ko kile kora isir G 3551 ko ng'ololi ko nomos. Ko kenoe kele ng'ololi ng'atutiet nekaking'at Israel en tulwetab Sinai. Kou en Mathayo 5:17 yomwoe Yahshua kole monyoiste ng'atutiet. The law ko kasir G 3551 ko nomos ko ng'ololi ko ng'atutiet nekaking'at Israel. Nekamwa Yahshua kole monyon oiste. Ko tupchosyechu koyome kole mi mali nekis nyokoisto Yahshua kong'et ng'atutik 10. Lakini nisoman yuton ko ng'olole ng'atutik tugul. En kitabutab Jeremia kurgat 30 aketestai kenyoru arorutiet nelel neking'at kamuktoindet konyokoyai biikyik Israel ak Juda nenyokondo bichuton ng'atutikyik mugulelwekyok. Ko ng'olyot law en yuton koweni ikere ile ng'olyot H8451 ko maana nebo ng'olyoniton ko Torah. Ng'alechuton kimauten mautiot Jeremia ko kinyokesir kora en arorutiet nelel kou kitabutab Ebranic kurgat 16. En koitetab 10 kenyokenyoru ng'olyot ng'atutiet law ko ng'olyot Greek 3551 ko nomos. En nwokindo ko ng'olyot Torah en Ebranic ko en kutitab Yunanik ko nomos. Ko ng'atutyonoton ngakakomwoe mautiot Jeremia konyokemwa ko ng'olyonoton kora en Ebranic ko kit agenge. Ng'olole Bible ng'atutiet ko kit agenge, makou yeking'et tupchosiek alak koyon kopchei kouon ter ng'atutik 10 ak ng'atutik iko. Kit kora nekitok yekitupche ko kitok kele igorwek ko kimaung'ate Musa kobaten kingeng'ololchin Musa en tulwetab Sinai ko kikimwochin kele konamgei ak igorwek chekiking'at. Atebetab Lawi 23 koitetab 2 o kitok kele ng'olyot igorwek ng'olyot namba Hebrew 41:50. Sirutiet netai keboisien en Bible ng'olyondoniton ko kitabutab Taunet kurgat 1 koitetab 14. En nekisir Bible King James kosir Seasons ko ng'olyondoniton Hebrew 41:50 kikiboisien konyil 150 en ng'olyot congregation, keboisien konyil 23 en ng'olyot igorwek, keboisien konyil 13 en ng'olyot season. Netogu kele
lumdaet nebo igorwek ko ki en taunetab ng'ony. Kiyai komuktoindet kipsengwet ng'ony en betusiek 7. Asista ak arawet ko kiyoe en betut nebo 4. Betut netai ko kiibesio komuktoindet loboyet ak mesundeito, lakini kimakobesio en asista kou yeyookse en nguni. Kitokigei komuktoindet en yon. Betut nebo oeng kora ko kiibesio komuktoindet. Betut nebo 3, betut nebo 4 anyun konyokoyai komuktoindet asista ak arawet siko choton chebestos bet ak kemo sikobor kora betusiek chekiking'at sikobor igorwek. Kimi en plan nebo komuktoindet ng'alalet nebo igorwek en lumdaet nekilumda kipsengwet ng'ony. En taunet yon kurgetab oeng kekose ko kimuch komuktoindet en betutab 7, lakini menyoru ng'atutiet neking'at chi kimunye betunoton. Kinyokenyoru ng'atutionon komong'u lookab Israel en emetab Misri. Kotogu kele betusiek cheking'at komuktoindet en taunet ko kinyokobor en siret nekinyokong'at Musa kosir bukuisiek chon tai chonbo Bible. Ko en napas neuni chekitupche, asome kora kisib kekas yekirindoito Bishop netekisot Wesley Lang'at betusiekab igorwek. Ko kainenyun ko Kirui Andrew. Kitestai Bishop komane konamgei ak ng'atutiet nemiten igorwek orit. Na wakati Masihi alikuja aliweza kumaliza zote in totality. Hebu tusome Wakolosai 2 mstari wake ni 14. Kamwa kole kingonyo Yahshua ko isto ng'atutionoton tugul, yani kole in totality. Ak kole kesoman ng'olyot nemi Kolosaik kurgat 2 koitetab 14 nemwoe kole kokakobuch siret nebo arorutik nekikakokikyech nekiranyech ak kikoisto kobetyi ketit. Ko en yon kotogu kele sirani ko kanisitab Bishop ko ng'atutiet nebo Musa ne kingonyo Yahshua koisto. Kotestai Bishop kole ne kwamba Masihi wakati alikuja aliondoa ile amri, ile andiko ambalo ilikuwa against us, ile ambayo ilikuwa inatushtaki kila wakati. Now kamwa kole kingonyo Mesia koisto ng'atutionoton, kamwa kole amri ak kole koisto siranoton nekikakokikyech. Akotes kole ng'olyonoton kenyoru en ano? Soma katika Kumbukumbu la Torati 31 mstari wa 24 inasema ile amri yenye Musa aliandika ilikuwa ikue hapo ili iweze kukushtaki, ikue against you. Na hiyo ndio Masihi aliweza kuondoa. Kole kesoma nekibwote ng'atutik ra somaike koitetab 24 ak ketestai kole komwoe kole ki ng'atutiet nekang'at Musa nemi bukuit ko kisikositokoni biik, kotogu kele kisitokonech ngunon. Ko kole konoton nekinyokoisto Mesia. Na hivyo leo tuko tu katika amri 10 zile za nani? Zile nzuri. Hatuko katika zile amri zenye hazikuwa nzuri. Wewe ukirudi katika zile amri kole ko konamgei ak noton anyun en kenyisiechu kemi kityo en ng'atutik 10, ng'atutik chekororon. Lakini ng'atutik chu king'ate Musa chu kiyachen komekemiten en choton. Kit nekitebengei any chekitupche koi siret nebo arorutik nekisir tupchenyon Paulo en barwetab Kolosai kurgat 2 koitetab 14 imani ko tos ng'atutiet nekaking'at Israel en Sinai nekakikas en kutitab Ebrania kekuren Torah ko en kutitab Yunani kekuren Nomos. Tos noton nebo kora ko tos ng'olyot ndoniton mi Kolosai 2:14 ko nomegei ak ng'olyot nekikisir en kitabutab nekibwote ng'atutik kurgat somange koitetab 24 ak ketestai. Tos ng'alechon ko choton Mathayo kurgat 5 koitetab 17 ko kimwa Yahshua kole molen kianyon abut ng'atutiet anan mautik, kimonyon abut ako ayai kosulda. Kimonyo kobut ng'atutiet, ko ng'atutiet nekakikere kanisa nebo oeng ko ng'olyot Nomos en kutitab Yunanik nekikentranslaten konyo kutitab Ingeresa kesir kele law. Ako yuton ko mang'olole ng'atutik 10 kityo kou yenete kora tupchosiechu. Nisomanan osisoman en ng'wony akoi ng'wony inyoru ng'olole ng'atutik kikuren Ingeresa in general. En kanetetab kei nekinetegei logoiwek chemiach chekitupche ko yon kenyoru en sirutik ng'olyot nekirindoi kit nekimwa Yahshua Mesia koyoche itebwat
komie. Missing ko baronok chebo tupchenyon Paulo Petro nebo kurgas somok koitab 10 akoit ole muitaetab laitorianenyon ko yetunet ko yekisir akine Paulo initon nekasire Kolosai kurgat 2 koitetab 14. Tupchenyon nekichome kou ng'omnotet nekikikochi kou en baronokyik tugul akichek kong'alal akobo tuguchoton en baronochoton ole mi tuguk alak cheuen kikuyo chekonuri chemoingen kiy ak chemo tononiotin kou yeito sirutik chun alak kot koit ng'emisienywan. Baronokab Paulo kikisomoni en kasartab chekiyokto ako chang tuguk che kiim biik kou ikose mwoe Aisha kole monyoiste ng'atutiet inyenyoru baruet nekasir Paulo nekaikeyon kikiisto ng'atutiet. Koyoche ikin ng'alechoton ine komie sikobit komekitikin inet tuguk chekimainet Aisha ak tuguk chekimainet tupchenyon Paulo ak tuguk chemainet chekiyokto chun alak. Kebendi anyun chekitupche keker ng'oliot nekanyokomwa Bishop kole ng'oliondoniton mi Kolosai kurgat 2 koitetab 14 ko ng'oliot nekakimwochi Israel en kitabutab nekibwotyin ng'atutik kurgat 31 koitetab 24 asome ketounen 14. Kingonekit kosirto kiboityotab Yahweh noton ko Musa ko kikur komuktoindet inendet akole komut Joshua sikobit kokonor inendet sikotesentai boisiet. Kikose kit nekitestai ak ele kinyokochutundai ng'atutiet nekamwa Bishop kole kikokikyi kilenji komuktoindet Musa kero kakorik betut neime ara anyun kur Joshua akobe otononse en hemait nekituyechin siang'at inendet. Kiba anyun Musa ak Joshua kotononso en hemaitab tuyet. Ng'oliondet nekasir kole hemaitab tuyet en Bible magereza kasir kole Tabernacle of the Congregation. Ko inicheken ng'oliot congregation ini ko ng'oliot igorto. Ng'oliot kora namba Hebrew 41:50. Ngecheken en Bible netinye ng'alek kou yekikiyai en translation yani Bible netinye concordance ko inyoru en yu Tabernacle ko ng'oliot namba Hebrew 168 of the congregation ko congregation ng'oliondonikan ng'ololen igorwek. Ng'oliot Hebrew 41:50 ko ngecheken maana nenyin ko kakiboisien King James Version keboisien congregation. Ng'oliot Moadims en Ebranic ko kiboisien King James ng'olionoton konyil 150 en ng'oliot congregation la tuyet en igorwek konyil 23. Ele kituyechin komuktoindet ak Musa ko kikuren Tabernacle of the Congregation, hemait nebo igorto. Ak kito komuktoindet en hemait en toloitab boldet, kitonon toloitab boldet en kurgetab hemait. Yeityo kolenji komuktoindet Musa kero nekit si iru koboto kwanisiekuk ako yeiru kong'etyo bichu koibotkei ak konomonik chebo bororiosiek alak chebo emet ole bendi koteben kwenunywan kobakaktan akobut koyomisenyun nekikiyomiskei akichek. Kisib kotok kele Israel ko kibendi sikobut koyomiset nekaking'at en Sinai. Yoton amune nekokikere en kitabutab Ezekiel 20 koitetab 23-24 kibut Israel koyomiset nekaking'at komuktoindet sikonai koba bororiosiek akobo kotuyo ng'atutik chemakisoben chukonyokowise Bishop kole ng'atutik chemakisoben any ko ng'atutik chebo igorwek. Yeyai kou noton kolole anyun neregekyuk en betunoton akobo ichek ak abakakte awiny togenyun ak kiwong ichek. Bwonjin ichek yoitwogik ak nyolilwogik chechang ak kole en betunoton tos mabwonche yoitwogik chu amun mami komuktoindet kobotech. Awiny iman togenyun betunoton amun yoitwogik tugul chekiyai amun kawektagei kot konomonik. Osirchigei anyun ngunon tieni sinet biikab Israel inde kutuswekwak sikoik baornatenyun tieni akobo biikab Israel. Amun yekaamut koit emet nekioyosiechi kwanosiekywak noton nyitat chego ako kokomi kumiat en chongindo ak yekakwomis kobiyongso ako nerio kowektagei anyun ole mi konomonik koba kot
kosasan akobut koyomisenyu ak yetun kakobwanchi yoitwogik chechang ak nyolilwogik kobaorian anyun tieni en tainywan kou baoriat amun mautien iyotenywan en kutuswekwak amun akot ngunon angen kabwatutikkwak cheibwoti kotom amut koba emet nekiyoyosyechi. Kotok mi tiendo en yon nekikinet Israel netieni lagokab Israel. Ngonyor nyolilwogik amun bistoenywan ko yekitieni tienoton ko ibwotyin icheket kole kikobistoen koyomiset nebo Kamuktaindet. Kisir anyun Musa tieni betunoton akonet biikab Israel. Kiikochi anyun Joshua weritab Nun ng'atutiet akolenji kimitun nyikanitun amun imuti biikab Israel koba emet nekioyosyechi akobi koboten. Nekiikochi Joshua ng'atutiet ko en yu ko Kamuktaindet, ma Musa neng'ololen yu. Kanyokomwa kole akomi koboten. Ak yekikakosir kokes Musa ng'alekab ng'atutioni en bukuit kong'at Musa Lawik che kiibe moingetab arorutietab Kamuktaindet kolenji oib bukuit nebo ng'atutik akonde ole nekiten moingetab arorutietab Kamuktaindeng'wong sikoteben oloton koik baoriat akobo inye. Koboisien any Bishop yu kole koik baoriat akobo inye ko nekamwa kole sitaoni ng'atutioni, yani sitaoni biikab kanisa ng'atutioni en Bishop. Lakini ongekas biik chekisitaoni ng'atutiet kamwa Musa kole amun ongen ngelelnoteng'ung ak uindab kating'ung okero kongelelchi Kamuktaindet kotaosobe ami kobotok betuni oyanyu netyan yekarame oyumwan boisiek tugul chebo ortinwekwok ak kiptainikwok kobwa yu ami siamwochi ng'alechu koba itikwak akur kipsengwet ak ng'ony kobaorian akobo icheket. Baornatet nebaoriani tiendo nekinet Kamuktaindet Musa nekibaoriani tiendo akobo komosta nebo Kamuktaindet konyokobaorian bukuit nemi ng'atutik akobo Israel. Ko kaking'alal en yu olekaking'ololchindo Israel kokakimwochi kele baoriani ng'atutioni amun Israelik ko ngelelik ako uen kat ako bendi kongelelchi Kamuktaindet. Ndenyoru kemainik yoe maandamano kole kouekitu ng'atutik ko koi bishop ala koi pastor komatichut maandamano inon kakimainik ak chemainik ko kamoe kitakechuchuch ng'atutiet sikotestai en eetab maiwek. Ko kit neu ng'atutioni kokile baoriani ak Israel ko baoriani en Israel chengelelik biik cheu uen kat somanen 27 oketyini amun ongen ngelelnoteng'ung ak uindab meting'ung okero kongelelchi Kamuktaindet kotaosobe mwoe Musa ng'alechon ami kobotok betut oyanyu netyan yekarame. Ko nyokolel Bishop any ng'atutioni ko baoriani akobo echek mabaoriani ng'atutiet akobo biik chemabut. Somanet nesomani Bishop sirutik kebore out of context. Ng'atutiet nekakimwoin biik kobaoriani amun yoitosiekwak ko kakonyokochut Bishop akine koik agenge en bichu uen kat bichu ngelelik kongelelchi Kamuktaindet. Ako yoche ateb chekitupche kora ng'oliot agenge ndeteben Bishop ilei bukuit nebo ng'atutik nekisir Musa kokes en yu bukuit nebo ng'atutik ko ne? Ngwany bukuit nekiibetyi ano? Bishop yon inetisye kora ibingoni ng'atutik kotemwoe biik ile bukuit niton ko ne? Bukuit niton neking'ololen en yu ko kitabut nekisomoni nguni. Bukuitab ng'atutik nekikuren nekibwoten ng'atutik ma bukuit age nekibo kobet kityo en hewan kou non. Bukuit niton kisomoni. Kikuren tuguno nekibwoten ng'atutik ko keketyingei ng'atutik ko noton bukuit nekisir Musa koketyigei ng'atutik yenyoimwa ngunon Bishop ile ng'atutionoton ko kiakokikyech maikikyi nekikyin biik cheuen kat amun ongen ngelelnoteng'ung ak uindab kating'ung. Koyoche imwa Bishop ngo biik cheukoni bichuton simwa ile kamanyolu kobwoti ng'atutiet bichu kole kirobistoen ng'atutikab Kamuktaindet. Maikikyin biik chekikosik ng'atutiet. En yeking'alalda tupchenyon Paulo en Timotheo netai kurgat 1:8 kingen kele mie ng'atutiet
ngoboisien chi kou ye nyolu. Kongen kole kimakiyai ng'atutiet akobo chi nebo imanda akobo bistoik akobo ng'emik. Nguno ngot kole bishop ikikyi ng'atutiet kotok kele mi grupit niton bo biik che bistoik, biik che ng'emik, akobo biik che yachen, akobo kiptengekinik, akobo chematililen, akobo chemaywei Elohim, akobo chebore kwanushek. Ng'atutiet nekamwa en cheborisie ko ng'atutiet nebo merumishi, kanyokomwa kora akobo sigik ak chebore kamatishek, akobo rumik, akobo chesokse. Ng'atutik kamanye koboto ng'atutiet noton ak murenik cheibegei ak murenik ak chechore biik ak kiplembechonik ak cheyondos en lembech ak ngomi kit age tugul neete konetisiet nebo imanit. Ikose cheyosdos en lembech ko ng'alechon tugul ko chemiten en ng'atutik. Ng'atutiet nebo kamuktoindet nekuren en kutitab Ibranic Torah ko en Yunanic ko nomos ko maikikyin biik chesikunotin kobaten ikikyin kiptengekinik. Lakini kakondegei bishop lainit nebo kiptengekinik kou ndakinyoru bishop neyoe maandamano ak cheburkinik kotor koyoche kekur kotaban kele bichu ko sikoyoe maandamano en ng'atutiet ko amu moe kotestai koyai uhalifu. Ingeker okot en sirutioniton Timotheo netai kurgat agenge koitab 8 yekasir law ko ng'oliot Greek 35:51 ko ne Ebranic ko yokeker ko Torah. Oinikas ng'atutionon kora kou Mathayo kurgat 5 koitab 17 ketestai ko ng'olole ng'atutik tugul moibesio. Osome any akine keker en nwokindo sikobit atoror en konetisiet age ak kit nekitokyingei tupchenyon Paulo en barwetab Kolosaik. Ngecheken ng'oliondoniton kasoman bishop kole king'ololen ng'atutiet nekaking'at Israel en Musa ko ngeker ng'alek chekokiboisien Paulo ko moboisien ng'oliot nomos, kaboisien ng'alek cheter. Kale blotting out the handwritings of ordinances. Ko handwritings ini ngecheken ko maana nenyinet kinyokenyoru ng'oliot bond. Amun kele ki chekiyoche, ngunon kiptengekinik tugul ko kikiyoche kebar, lakini kinyokoib Yahshua nabasit noton akolipan. Ngecheken en history nebo ele kikiortoito kiptengekinik ko kingeuito chito en ketit kesire kit abo keng'otyi yoton neiboru makosa nekoyai chichoton sikeuito en ketit. Ko kikiuito Yahshua ak kibe makosaisiek kyok koib inendet siret nebo yoityoshek chekiakeyai. Mang'ololen Paulo en yu nomos. Ingeker ng'oliot nekoboisien en Yunanic ko ng'oliot nekikuren Kyrograpon, mang'alal nomos. Ng'oliot ordinances ko ng'oliot nekasir kole dogma. Kimbokotemenen Paulo kole kibirchi ketit Yahshua nomos kou yekiboisien en sirutik chechang. Yoche kikuyen chekitupche kele bichu bo bororiosiek ko kingosik akichek ko tengekwokwak ko kiisto Yahshua kingeuito inendet en ketit. Ingesoma barwaniton bo Kolosai kekose kotogu kele ng'ololchin biikab bororiosiek. Ko nekibwote ng'atutik kokasomai koitetab 20 ko kiking'ololchin Israelik tuguk cheter. Ngunon makosa nemiten en amdoik koibu ki barwet nekikisirchin biik alak ak konyokoululyo ak nekikisirchin biik alak. Barwet nekikisir kenyisiek nekit 1500 kotomo kesich Yahshua ak barwet nekinyokesire kenyisiek nekit 60 kokakesich Yahshua kot kebar inendet. Neke kikisirchin Israelik konyokoululyo ak ng'alek chekikisirchin bororiosiek. Yani yoche kenai kora biik chekiking'ololchi simengen ng'alek cheking'ololchin biik alak inyoiululyo ak cheking'ololchin biik alak. Ingekeren barwaniton bo Kolosaik kenyoru ng'alek cheu chosome sinyokekeren konetisiet neisibu. Ingekeren Kolosaik 1:13 kekotogu kele kikisor biikab Kolosaik en kimnotetab mesundeito. Ko ng'atutiet neking'at Israel en Sinai ko kimoko kimnotetab mesundeito. En 1:14 ko kikinyochi kat tengekwokikwak. Ko ot akechek kingesubu kenyoiwech kat tengekwokikwak. Mokinyoiwech kat en ribetab ng'atutiet neking'at Israel en Sinai. Kindoi kora bichu bo Kolosaik en 1:21 kele ki kipsakarek en nwokindo ko biikab bororiosiek. En 21 kora kenyoru icheket ko kitinye boisionik cheyachen. Kinyokenyoru kora en 15 ko ki
kikiisto icheket eng kimnatosiek chebo mesundeito. Ko melelen sito ng'atutiet nekang'at Israel sina ko kimnatosiek chebo mesundeito. Yoche kibeshe chekitupche tuguk cheking'ololchi biikab bororiosiek ak chekiking'ololchin Israel. Tuguk chekironye biikab bororiosiek mobwonchi komuktoindet ko ng'atutiet nekang'at Israel kimakongen ot biikab bororiosiek ng'atutionoton. Okot nguni ketesetai kinetegei ng'atutionoton kikee biikab bororiosiek. Ele ng'alek chekoboisien Paulo en siretab arorutik ng'ololen ko ng'alek chemoting'engei kiy ak Torah, ng'ololen siretab arorutik chekikitinyi biikab bororiosiek simobwonchi sikunet. Inoarorunen ot kou en echek ko kipsigisiek. Chang biik en koborosiek komuche kole age tar korok ng'alechu nayatita lok korok akoyochi bitonwek sosegu tuguk cheteren amabwa. Ikere ile tinye kit neu siret neyoche kotar ng'alechoton sikobwone sikunet. Ndakasir Paulo en yuton kosir nomos ng'oliot nebo Greeks number 3450 ko tos nyumnyum any kemwa iman kele king'ololen ng'atutiet, lakini kiboisien ng'alek cheter. Ng'oliot nekimwoe kele Kyrograpon ko ng'oliot ordinary kamwa kole dogma, ikere ile ng'ololen ng'alek cheter. Ngot ko kikirinda iman Paulo ng'atutiet en yuton Kolosai kurgat 2:14 kinyokenoe en atebenyin ko kiyomdo logoiwek chekiomdoito tupchenyon Paulo ko kiikoi noton kiit kele kirindo ng'atutiet. Ngeker kou kitabutab boisionik kurgetab 18:12 ako yekingo kirwogindet Akayo nebo Gallio ase nebo Ingereza kole Gallio was the deputy of Akayo. Kong'etyi Yahudik Paulo en paket agenge akomut inendet kwo taitab ng'echeretab kirwoget kole ichuti chichi biik kolose loim en oret neete ng'atutiet. Sicheken yu ko ng'atutiet ko nomos. Ateboniton ot baka nguno kristianik ko chemoe kobik ng'atutik ko sirutik cheboisien ko sirutikab Paulo. Ngandan kisib ko kateunet tupchenyon Petero kole sirutik chebo Paulo chechang ko chang tuguk cheui kikuyo mising biik che mainetotin. Asome chekitupche keker atebetab Paulo ngo kikirinda iman ng'atutiet kinoe chito atebenyin anan ele king'alalda inendet ko maikuitos biik chemainetotin. En kitabuniton boisionik kora kurgat 21 kinamen 19 kekose Paulo kotetu boisionik chekiyai inendet en bororiosiek ak kingokakokat ichek koteti tuguk tugul agenge chekikakoyai Elohim en boisienyin en bororiosiek. Ak kingokas ichek ng'oliondoni kokonyit Elohim akolenji ichek inendet chekiyokto chemwochin Paulo, ikere anyun nekitupche le ten elipusiek ng'isiat en kwenutab Yahudik chekikoyan ak tinye tugul kokiletabgei akobo ng'atutiet. Kasan kit nekimwoen Paulo chekiyokto kole ako kikiborchi ichek akobo inye kele ineti Yahudik tugul chemi oldab bororiosiek kobakakta Musa kokebakakta en nwokindo ng'atutik ilenjini amatkomuratan lagokwak anan kosib bitonwek. Ne anyun ngunon makokas ichek iman kole kaitu. Yai anyun nekimwoun kitinye biik 4 chekikwarorto kiy en koyosiet. Imut anyun bichu ak iyanyingei koboto ichek ak ikomponchi fedha sikobit kicherchi metoekwak sikonai tugul kole mami imanit en tuguchu kikiborchi akobo inye ako inye wendoti komie en ng'atutiet. Okamwa inelo. Ikose chekitupchenyon ile kiit ng'alek Jerusalem kele Paulo ko kirindo ng'atutik. Kou kikoit kora bororiosiek kele Paulo ko kimwa kole kikiisto ng'atutik. Ko kimwoe chekiyokto Paulo tuguk cheyoche konai sikotok kele mami imanit en ng'alechoton. Ikose ile togu ine kele Paulo ko kibaorianak kele kikitam inendet kele kirindoi ng'atutik. Ngesoman en yoniton kora boisionik kurgat 24 inanamen 12 inyoru kora kirwokyin Paulo kemwoe kele inendet ko kirindoi ng'atutiet. Mwoe kole amanyorwon ichek en hekalut kibeligei ak chi age tugul anan awose tuyet anan en sinagogisiek anan en nganaset. Amaimuchi ichek koborun komie tuguk cheitomino. Ako kong'ong'u niton en oranoton kuren ichek bitet age
aote Elohim nebo kwanosiek kyok ak ayoni tuguk tugul kou yemwoe ng'atutiet, tuguk chemwoe Paulo kole ayoni tuguk tugul kou yemwoe ng'atutiet. Ko ng'atutiet ainon nebore kakirinda Paulo iba nekalelen kikobirchi Yahshua ketit ak kikisir en maut. Kamwa Paulo kole iyoni tuguk tugul. Kasit nebo Ingereza kole believing all things which are written in the law en maut. Kanam ng'olyondoni kolelen Yahshua manyoiste ng'atutiet ako moiste maut. Ko mwoe Paulo kolelen ayoni tugul tugul. Kikitam Paulo konamge ak baronok ui kikuyo kele kirindoi inendet en ng'atutik. Ngesoman kora siret nekisir Paulo en Romanik kurgat 3:31 kekose ele ng'ololdo inendet konamge ak ng'atutiet. Mwoe kole tos keyai anyun ng'atutiet koik nemotilegei amun kayanet ak kole achicha maunoton kikimiti ng'atutiet ako ng'atutiet ko lo. Tupchosiek alak kolelen ribe icheket commandments en Ingereza ak kolelen moribe law. Ingeker en barwaniton bo Romanik 7:12 kong'olole Paulo law ak komwoe commandment. Mwoe twan en oret neune, mwoe kole noton anyun tilil ng'atutiet, komwa kole the law is holy ako tilil koyomiset. Ngunon kirorchi biikab Kolenjin en siret translation nekisire ng'olyot commandment konyokoboisien koyomiset akobo imanda ako mie ko nekanyokosir kole the law is holy and the commandment holy. Kasir twan kotilile and just and good. Ko ngunon kele law ko Torah ko yani koyumat tugul ko en orit anyun komiten commandment. Ininyoru kora Paulo ko kimut kwa Rome sibakirwokyi inendet ak kebar en yoton. Ko kinkwomdoi inendet komomi kiy nekinetisien ak kobaten ng'atutiet. Ne ngot koman ko kiyoni Paulo kole kikebirchi ketit ng'atutiet ko kimetete nyoru inendet koboisien. Mwoe yuton boisionik 23 kole ak yekakochob betut kobwonchi inendet chechang en kot nekimenye ak koborchi komie kobaorioni akobo baunatetab Elohim ak kokilchingei koneti ichek akobo Yahshua en ng'atutietab Musa. Ne neboisien Paulo en yu? Ng'atutietab Musa. Ko ainon nekalelen Bishop kile Paulo kikibirchi ketit sikong'et ng'atutik 10? Nikamwa ine kole ng'atutietab Musa ak en mautik koboi karon akoi koimen. Inyoru Paulo koboisien the Torah kuren Yunanic nomos konete biik akobo Yahshua. Kotok kele kikong'ololen Paulo en Kolosai 2:14 kole kikibirchi Yahshua ketit komong ng'atutik chutesetai inendet koboisien. Amtaet nekiomdo chekiyokto koboto ot Paulo komomi oret age nekiomdo en logoiwek chemie kobaten koboisien ng'atutiet. Boisionikab chekiyokto kurgat 26:22 kenyoru ng'alek chemwoe kole yekingonyoru toretet nebunu Elohim atononi akoi rani aboyonchini ichek chemengechen ak cheechen amamwoe kiy age kobaten chekimwa maotik ak Musa kole tun bwone. Tuyet nekibo chekiyokto keboisien kitabusiekab maotik ak ng'alek yamwa Musa komo ng'alek alak kobaten bukuisiek chon kisir Musa. Paulo kokimwoe biik kole tuguk kikisir keny ko kikisir sikelyan sikinetkei. Ng'olyono ko naat amu tuguk alak tugul chekikisir keny ko kikisir sikinetkei sikenyorune kamong'unet ak muitaet ak kakekaet nebo sirutik. Kamwa kole tuguk tugul chekikisir keny. Mamwa Paulo en yu kole mi tuguk chekikisir keny chekikebirchi ketit. Ko en nwokindo chekitupche kotogu kele ng'alechon kong'ololchin tupchenyon Paulo biikab Kolosai ko siret neter amun korong netai ko bichon ko biikab bororiosiek. Ko en tugul chekitupche ko kakotok tuguchu en konetishoni kele momi ng'atutiet nekikiisto kobaten ng'atutik tugul koyoche kosulda kou yekimwa Yahshua ile kakesoman Mathayo 5:17 ak ketestai. Ng'atutik tugul koyoche kosulda, momi chekinyo Yahshua koisto. Kotok kora chekitupche kele ele kakonektanda Bishop ng'olyon nekakimwoe biikab bororiosiek en Kolosai 2:14 ak ng'atutiet ko ma oret nenoton. Inisoman ng'atutiet ko maikikinech kobaten kiikitkin Israel biik cheuen kat ako biik cheingelelik. Ko echek biik chekemwochi Yahshua kebendoten ng'atutik amun yoton ko konetisiet nekinetishei
Biik kora chetom konai logoiwek chemiach ko kit nekineten nekimutyinen Mesia ko ng'atutiet. Kit kora nenyolu kenai chekitupche ko kenai kele ng'atutiet non ng'ololen sirutik ko ma ng'atutiet nemi nemokingen kele ano, kobaten ng'atutiet ko kitabusiek chon tai chonbo Bible. Lakini tupchosiechu ko mamwoin biikwak kole ng'atutiet ko ne. Inoni akot olebo ichek komoingen kole ne tuguk cheinete. Ng'atutiet amoe iker ot kou en barak yu. Kasir yon kole bukuit nebo mut nebo Musa nekikuren ne nekibwoten ng'atutik. Bukuit noton ne kokisomoni kele kikakotar Musa kosire kokochi Lawik ak oleobondei sikobaorian akobo okwek yobe kotolelchi Kamuktaindet kobaoriani bukuini akobo okwek. Kobaoriani kora tiendo nekiinet Musa Israel akobo Kamuktaindet. Kongoi missing.